gde ste ljudi, dobrodošli, da ću pokazati kako da vidi prirodu. Stvarno moram da zapođem zato što lepije su ovdje sada moraš opođati drošta da ljudi jedu. Uđete internet, čekajte. Uđete u vaš internet. Browser. Znači trebate da uđete u internet browser. Ja ću se radim da se... Čekajte. Neće se raditi. Neće se raditi. Kada uđem u ovo. Ja ću se raditi kada uđem na sa browser. Nastavljamo ljudi. Kiljali na browser. Ali ja sad ne tiče. Sad upravo ovdje kucatim kako Mineshafter. Ako Mineshafter i tražite to. Evo ga ko se otvorio. Još Mineshafter ima tu uđite. Evo njega. Šta gledaš? Što glasno? Alo. Samo mogu dobro pričam, sad čujete. Trebate otvorite, sad ćete da možda trebate otvorite browser, kucate na Google Mineshafter i uđete u prvi link kako piše mineshafter.info i uđete. Sad. Ovdje kad smo ušli, da znate, sad treba da kliknu login. I otvorit će se neki ovako mali prozorčić. Ovako. Da znate, ovako se otvara. I ovdje kucate vašu e-adresu. Kucate svoju. I kucate svoju. Idete na next. I onda ćete tražiti lozinku koja vam je. Imamo prijavi se. Onda će možda da tražiti ono da verifikujete account, vi verifikujete, uđete na email i verifikujete. I kad se verifikuje, uđete na taj link i ovo. I to, i ja vidite to vaš email će pisati. Idemo u settings. A ovdje piše ovo, Some connected username je change, izaberete neki username kako ćete se zvati.
Minecraftu. Čekaj, ovo tako treba bude veliko. I onda ovdje kucate vaš pasport. I onda set. Piše check-in set, onda vi refreshate stranicu gdje ovdje refresh. Čekaj, evo ga. Evo sad će se refresha i piše to ime. E sad. Uništit ću skin. Nema skin. E sad. Kako baciti? E da. Ovaj username i password što stavio trebate zapamtiti gdje su logovate vaš prim account. E sad. Kako sad ubaciti skin? Vidite ovo skin url correct skin. To. Kako baciti? Čekajte. Moram sad ću da pomerim nešto da se to ne smeta. Otvorite novi prozor. Evo ga. E sad kucate ovdje na sajt, znači Minecraft skins.com. Tu na Skindex odamo. Idite na Skindex. Sam dovoljno stjezam. Idite srčkati kad se čita Skindex. Skindex vaš. Ima. Ga očitalo se. I gledajte, idemo dole, spuštam. Ajde. Što mi tako laga? Zabolo je. Evo ga odbala. Če gleda opet se kad zabode. Vidite, već je pomeri miška. Vidite, on zauzmiš, misli da je ovakav. Ceo, vidite. Svugde je takav. Šta se ovdje deša? Sve mi je čudno postalo. Ajde. Evo. Kako se to vam pristupiti? Joj. Mene će se vratim. Evo ga. Neće, ne mora da se vrati. Continue. Evo da izberete koji ćete skin. Pikachu game! Izberete vaš skin. Ovo je to. League of Legends. Uzbi ovaj. Neći do kraja mod bojene. Candian skin, neću. Kucam. E sad kad ste ušli vas skin izabrani, imamo skroz dole. I ako ovaj embed kod treba piš da ima skin image link. I prekopirate taj image. Idemo na desni klik na njega. Idemo copy. Čekajte, tak pomerim opet. Evo Mineshafter. I ovdje na IT odsvrljeno L. Tu stavimo. Desni klik i paste. I ovdje ću tu CLV koristiti. Ko ovako. Vidite set. I refreshate stranicu. Evo ga. Sad refresham. Te stranicu. Evo ga, to je vaš skin. Evo vidimo. Tu je. Trebalo znati kad skinete ono čar. Eto ga. E sad.
Drugo je sad kad smo to uradili, znači namestili smo naš premium account. Idemo sad na downloads. I vidite ovaj Shutter Launcher. I ona tu, kliknemo. Opet mi je zabava. Evo ga je bole. To je skinuto Mineshaft Launcher. Ako mi iskači... Ako nešto iskači kao da je... Da ta biblioteka može ostaviš setiti računovi. Da hoćete izdržati, vi kliknete to. I to kliknete. I prihvatite to, skinite to, neće ostaviti vaš računar, kartu, neke mislu. Neće ostaviti. Idemo na da skinemo. Meni piše snimi biblioteku. Ja skinula se odmah. Ovo što smo pamtili, sećate ono, o ti premium, ono, što smo pričali da zomzatimte. Sad to će mi trebati za Mineshaft svaki put kad hoćemo premium account. Otvorimo ono tu, da smo skinuli. Čekam dok se čita. Šta? Odnijeli stanjire prije. Šta ti si spremio kojom priča? Ne čitaš ti to. Ne čitam! Nego, ja sam mislio čitaš, pa dobro i da čitaš, i treba da čitaš. Treba da naučiš i stranjske jezike, ne samo, ne znam srpski, a ne znaš ni stranjski. Šali si, tato, čatamo. Sad će nam krompir u tanjiru. Dobro. Izvinite ako ste ovo čuli. I dođite ako ste ovo čuli. Čekajte ako se čita. Ja ću stopirati snimak dok se ne čita. Ok, ljudi, vratili smo se. Sad kad ste otvarite... Off. I opet moram ovako pomeriti to. Kako? Sad. Kad prvi put uđete na taj launcher, možete se upaliti vaš stari na taj account. Odprevijete na logoff. Sad vi to. I zato smo trebali da zapamtimo taj ime i šifru. Sad ćemo to kucamo. To ćemo, tako ćemo dobiti skin. Sad kucamo to. I password. Idemo na login. Idemo na play. Ovdje vidite. Piše play, ne piše play demo. Sad čekajte ako se očita vaš Minecraft. Molim se te nikove s Mineshaftera. Vidite to piše tako što smo napisali. Znači uvijek trebate zapamtiti nešto, izmislite, ne znam. Prvo username znači i kako ćemo se zvati. Čekamo. A Minecraft nestaje, će se upaliti Minecraft.
Sad ćemo se opaliti kako se zove Minecraft. Da, u ovom sajtu imate server list, znači lista servera. Ja ću stopirati na server list, vidite. Čekajte, znači sad ću stopirati video ko što čita Minecraft, ćao. Evo ga ljudi, očitala sam. Sad je trenutno zabolo. Evo ga. To pa evo. Da me znate. Utipa se ga playa. Neki join server. Clipper. It's an illegal done. Trebate ga skinuti. Nešto neće skinu, ne znam zašto. Nek treba. Treba skinati. Da to uradite što sam vam pokazala. To. Ljudi za ovaj tutorial imamo se u nekom sajtu. Ali sam slučajno neću stići danas da uploadam, a nisam siguran. A sigurno ću sutra uploadati. Da. Da, sutra je petak. Znači u subotu ću možda ću u petak. Eto stvarno, neću dužo moje video traja 17 minuta. To je to ljudi za ovaj klip. Nadam se da će, ako vam radi ovaj premium account, ne možete onaj pravi Minecraft premium account server, ne možete. To je to ako vam radi ovo. To je to. Napišite u komentarima ako radi. To je to. Ćao! Lajkujte, subscribe i šerujte video.